ممكن نسأل تدوا بركدي وديو زينا بر Bismillahirrahmanirrahim. Uluslararası Yardım Organizasyonu olan İHO Ebrar olarak Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunmaktayız. Burada hayırseverlerimizden Hanım İnal ile Ali İnal'ın gıda paketlerini hazırladık. İnşallah medreseye ve fakir, yetim, dul olan ailelerimize inşallah buradan gıda yardımına bulunmuş olacağız. Bu güzel hayra vesile olan öncelikle İHO Ebrar'a teşekkür eder. Hayır sahibimizden Allah razı olsun. Rabbim hayırlarını dergahında kabul eylesin inşallah. Rabbim hem bu dünyada hem ahirette ecirlerini kat kat nasip eylesin. Rabbim hem mallarına hem canlarına bereket katsın inşallah. Rabbim hem ailesine hem kendisine sağlık, sıhhat, afiyetlerde bulunsun. Bizler de inşallah hazırlıklarımızı tamamladık. Bismillah deyip dağıtımımızı gerçekleştireceğiz. Şimdiden Afganistan'dan selamlar. آمين رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك. Bismillahirrahmanirrahim. Uluslararası Yardım Organizasyonu olan İHO Ebrar olarak Afganistan'ın başkenti Kabil'deyiz. Kabil'in ucağı noktaları Pulçenti'de bulunmaktayız. Hayırseverlerimizden Hanım İnal ile Ali İnal'ın gıda yardımı programında hazırlıklarını yapmıştık. Şu an muhtaç ve yetim olan ailelerimize gıda yardımında bulunduk. Bu güzel hayra vesile oldukları için Rabbim hayırlarını dergahında kabul eylesin inşallah. Rabbim hem dünyada hem ahirette ecirlerini kat kat nasip eylesin. Bizler de inşallah hocamızla birlikte hayır sahibimize bir güzel duada bulunup ailelerimize teslim edip göndereceğiz inşallah. Yine dua. آمين الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار إن عذاب القبر وإن عذاب الحشر وإن عذاب الميزان رب العالمين إذا سبق على خيرات الشرقية كل بارك قبول ومقبول آمين رب العالمين دي بركات الحقوق العظيم رب العالمين أولادنا من صالح الدار وطريق رب العالمين علم عمل سوف نسيب الله حقوق کی برکت ورچه رب العالمین کو عمر کی برکت ورچه رب العالمین دی بدلا ورکه رب العالمین زمونږ دی بیچاره غریب مظلوم یتیمان سره دی کومه کوي رب العالمین دې دنیا او آخرت کې بدلا ورکه رب العالمین آخرت کې الدنيا والدار والسد صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. Buyurun bakar. السلام بیا خوش آمدید.